Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, adapun kemudian daripada itu yang sama ambo hormati, yang kuangku nenek mama, kuangku kum bapa, sanak saudaro, ipa bisan, kari baik, tetangga kiri jo kanan. Nan bakuduang bakaratan nan basapiah babalahan nan lah hadir pada pagi hari kini. Kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bak kata orang nyampang tibo saruan Allah aja capek sampai paminto umualah tibo di jangkauan. Di gua tabua tigo-tigo badan bagan jua balik pulang suri ke tanah nan sabingkah. Katampe asa mulo jadi nan wajib kita lalui banamo sakaratul maut. Laki pitua dinan tuo babunyi undang orang nan cadia. Kalawi manabang pasia kamano pandan dirunduakan. Kok malaikat maut datang memanggia nyawa tak dapat disuruhkan. Sakit surang damam barampe, 10 nama rangkan, mah sakit lah kita carikan ube. Damam pun diusahakan tawa. Tapi ube nan indak menyenangkan, tawa pun indak mendinginkan. Indak dapet silandak padi, landak bilah nan babuku, indak dapet nan kandak ati, kandak Allah nan balaku. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Lah bakulang ke rahmatullah. Salah seorang keluarga kita, deteh rumah tangga nangkong. Iko mungkin jadi pelajaran jo itibar kawak basamu. Sabau bak kato ayat Al-Quran kullu nafsin dha'iqatul maut. Satiuk nan banyau pasti akan malami pengatian. Apa pelajarannya kawak? Nyampang kok tibo itu kawak. Ketika itu bak kato rajuangi angok sasak mato kalam pandangan kabur. Babintang-bintang pancaliaan sagalo sandi tarso ngilu tak kama kadiube. Sakujua badan taraso ramuak batang tubuh mengalete malaikat maut datang merupu-rupu nan sulit digambarkan. Membuka kabik nan tabuhua kabik nan ura-ura ungkai antara nyawa dengan badan. Sakit nan sungguh sangat sakit tak sia kabayong. Sakit tak kama kadiube. Kata orang, raso dikuli idui-idui, raso ditabih parang tajam, tabih beribu kali tabih di mato mariah mato padang. Indak ke mano ke manggapai lua ke Allah pagantuangan. Maka disuruh lawak mentalkinkan kalimat La ilaha illallah. Raso digulung-gulung ombak, diampih riak juga lombang, kilik patuh hujan basabuang sudah membubuang di hanyaknya. Makinlah ramu rasonya badan. Indak lamu sesudah itu, lamu tahbara wakatunyo, lamu tak dapat kita kuah bilang tak dapat kita sampai. Dari jauh tak titiak cahayo titiak tak kijuk-kijuk, kini semakin nyalo juo. Rupanya itu ngkupak nan kita tuju kakian badan di bawahnya. Badan ringan bak raso kape, malayang malayuk-layuk, masuk ke awanan bagumpa, taruh meluncur masuk kabui. Kemudian hilang. Lanyu, tibo di renah tak batantu atau di rimbo tak batuan. Bapisahlah nyawa jo badan, innalillah dibaca orang. Satyo awak kong, berasal daripada Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah lah sampai awak babalian. Basorak lah orang di surau, tabujua mai tengah rumah, balasia bunyi cabiak kapan, badarun na ia pamandian, nan satandun jo ia bungung. Lalu dikocong di kabik limo, ditandu mai ke surau, tibo di surau dibujuakan, mai riang salat ampe takbir, doa dibaca penghabisan. Lalu dibawa mai ke pusaro, tibo di pusaro dioleangkan.
Kalang jo tanah nan sakapa dibatih jo papanan sahalai tatagak jiluang nan duo. Badoro iya tanah penimbunan 7 langkah mai tatingga. Malakai tibo pai batanyo usahakan tanyo kata jawi ataupun dakwa kata bandiang ama di dunia natakana. Itu mungkin pelajaran untuk awak nan tinggal. Menandakan ado idui sesudah mati, ado akhirat sesudah dunia. Maka dibaca orang innalillah lah bapulang ke rahmatullah. Di hari sehari Jumaat kapatang salah seorang keluarga orang tua wa dun sana orang sumando kotibono diawa nan banamo Alwis Gala Sultan Sati. Tarado almarhum ateh namo silang bapangka karaja bapoko. Sungguh pun tarabi dari lidah hambong. Ia memohon kapado kita nadir. Berulang kali disampaikan untuk beliau tu direla jadi maafkan. Maklunlah manusia. Jauh jalan banyak nampak, lamoi duit banyak dirasai. Nyampang salamu babawa bakatauan. Sapo nanindak tasawi'i sorak nanindak tabalehan. Capek kaki kok mana ruang, capek tangan kok memacah. Untuk beliau dilapihkan dari kabik. Mohon dari lubuk hati yang paling dalam, maaf kawak nang basamu, badewak basamu. Alhamdulillah, atih maaf nalah dibari. Sabaliaknya bak kata orang, karena mana puak indak sabalah tangan jika manabang ditimbali. Silang bapangka karja bapokok, khusus almarhum. Sabalun, berpisahnya ujo badan insyaAllah lah lebih dulu memaafkan. Andai kata ado nindak bisa dimaafkan. Tasabui utang piutang pitih babilang ngamih bataya kain baitu barih basukik bakata orang. Ado sasi katarangan. Tak buka pintu kepada kita nan kaburusan. InsyaAllah tak duah hujan tarang kabui. Abah tarimu untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Terakhir, semana disampaikan beliau ke pengurutan mengindo tadi. Awak ko duduk mengandung niai, tagak meninjawara. Dek karena awak lah memberi pusaro hari ketiga, maka baniak lah awak bersama-sama membacakan doa takliah satu khatam. Dan kita niatkan untuk almarhum nalah tadulu. Mudah-mudahan beliau nan tadulu tu meminta sungguh kepada Allah. Allah Ta'ala kaya sungguh sabarih doa dibaca. Lalu tasisi kat yang aras naknyo beliau kong. Sampai dikubur dagih kalapangan, angit dikirik dagih kanawangan. Kita nan membacakan dapik sapaik lolandaknya. Amin ya Rabbal Alamin. Diterima segala amal ibadah beliau dan diampuni pula segala dosa beliau. Kita yakin je percaya beliau nan tak dahulu ko orang elok nan awak ketahui. Untuk itu, marilah kita bacakan doa. Mudah-mudahan seraman jenis awak tadi, indak liau saja awak doakan termasuk awak bersama. Hendaknya awak kong umur panjang rezeki murah, nikmat datang bala tatulak, umur panjang untuk beramal, rezeki nan murah untuk nan halal. Nan ditanam tumbuh, nan dilambuak gadang, kok membali murah, kok menjual mahal. Kalau adonan bisu tawa, kalau adonan tajam tumpua, jodohan nan kawak baca pada pagi hari kini. Indak lupa pula doa kepada segala almarhumah. Nendak disabui nama di bawah gala. Tadi lah awak khususkan untuk beliau. Kini ndak awak sabut nama. Termasuk orang gaib awak masing-masing. Ninyak moyang awak surang-surang. Awak doakan pula beliau seorang itu. Dan ndak lupa doa kepada sanak saudara awak. Nalah terkecekkan ndak sempat hadir. Maka ikut kita maafkan dan kita doa lo. Ataupun dosana kari baik nanti perantauan. Mencarikan paruik tak berisi. Mencarikan punggung tak basau. Patui ado ndak adonya donan dilambuin. Nan ditanduk-anduk di watang, nan dilamun-lamun nombak, awak doakan perlu beliau tu sanang sentoso sejolandanya. Ila hadiratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa likafatil anbiya'i wal mursalin sayulillahi walahumul al-fatihah.
afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Kalimatun haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nab'atsu insyaallah minal aminin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil anbiya'i wal mursalin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Wa li jaddina wa li jaddatina wa li masyaikhina wa li asatizatina wa liman hadarana wa liman ghaba anna. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal bardi wa naqqihi minal khataya kama yunakkas thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Wa nakhussu khususan ala abaina ismuhu alwisutan sati ya Allah ya mujibasailin. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah ila ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa nakhussu khususan ala abaina ismuhu alwisutan sati ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftimna ba'dahum waghfir lana wa lahum wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, ya Rahim, ya mujib sailin da'wahum fiha. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Jadi langkongku kum bapak dan kum ibu sanak saudara yang hadir. Itulah rangkaian acara doa awak pada pagi hari kini. Ucapan terima kasih nan sagadang-gadangnya jo sabanyak-banyaknya. Kami aturkan kepada angkongku kum bapak kum ibu. Nalah meluangkan waktu, meringankan langkah, mayunkan tangan hadir di rumah pada pagi hari kini. Ko kami ucapkan terima kasih. Bayar yang doa kanan kuasa, hendaknya ko menjadi amal ibadah kawa. Amin ya rabbal alamin. Andai kata misalkan patut taimbau ndak taimbau, patut tasaru ndak tasaru, rela jemaah di banyak sampai menyampaikan awak. Kinlah almarhum nalah tadulu kong koso yang pribadi selain jadi rangkai, selain jadi walaupun liau ndak maja tapi banyak pelajaran awak tapi. Ya kong gadang je suliau. Ndak jadi sia-sia awak kalau ndak sebut beliau dulu. Jadi awak doan lah mudah-mudahan lah aku menjadi si tawa si dingin, si kumpai cikarau purih di le je batin. Dan awak doan lo keluarga nan tinggal, orang rumah beliau, anak beliau sabar tabah lila jalan dah. Terakhir barangkali sudah terima kasih dan terima kasih sebanyak-banyaknya lo. Nama keluarga besar menyampaikan kepada awak nan bak kata orang ko kabar baik baimbauan kabar buruk bambawan sehari Jumaat kapatang lah bambawan awak pergi ke rumah duka. Aku patut tasarayu hari itu iko atih namo awak nan hadir nan lah menyelenggarakan ataupun tak satu menyelenggarakan. Iko kami ucapkan ribuan terima kasih nalah mengarjukan sampai fardu kifayah. Mulai dari memandian, mengapani, menyembayangkan sampai menguburkan beliau di tanah. Di siku kami atur ribuan terima kasih dan sebanyak-banyak. Sudah tung untuk acara pada pagi hari kini, teh namo silang bapang kakar Jawa pokok, bak kata orang kong tentang jodah ke tengah, kok kurang susun bak siri ya, kok kurang riri bak pinang. Nindak pada tampeknya, takutu bunyinya malam, balam, bakicau bunyinya murai, kok sakitu lado garam, kurang badaceh rasu gulai, kok maaf rila, nan sabai kadang-kadang. Sudah tung, dan terima kasih balia, atih wak nalah hadir. Barangkali itulah nan bisa saya sampaikan pada pagi hari kini. Mudah-mudahan, iko lah acara wak, kok banyak banasi dia di balai, sado itu dalam caranu, kok banyak pananan cedak pandai. Sekian saja dari yang banyak maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.